Hi guys, ang among sudan ugma paliya. Pero actually dili gyud paliyara ang among sudan para ugma na poy pambansang ulam isdang paksiw o buwan pares aning paliya. So ang atong buhaton kanang unsay sikreto sa paliya nga ini luto dili pait. So karon gabi man ron kung mas buntag amo lutoon atong hiwaon daan ang paliya. Nya isod sa rep ini kahuman og hiwa. Gasandan ang paliya. Shh! Tay! Kuan o piso. Usar ka buka ako gi. Kuan kay ang uban di man ganahan paliya. Ang ganahan mo paliya ani ang ugangan ug akong bana ug akong anak nga eldest ang ako mukaon pud ko. Ang akong yang kanang youngest nga son dili ganahan sa dili pa niya mag-take ang paliya. So kini isod sa ninho sa ref para mas buntag akong luto. Hello guys, buntag na. So magluto na ko sa akong gihiwa gabi nga kanang paliya. So ang atong gikinahanglan ahos, 2 kabuok eggs, usa ka buok medium size nga kamatis, usa ka buok medium size nga sibuyas bombay nga asin. So gasan sa nga nato. Pwede rin. Hiwa sa kamatis, pareha ra sa hiwa sa kuan, paliya. Ngayon, ahos. Ahos sa Bisaya, bawang sa Tagalog. Okay, kare. Duha ka eggs. Butangan ug asin. Okay, ready na. Atong mauni sikreto unsaong pagluto og paliya. Kay dili man tanan ganahan sa paliya. So atong himuang pamaagi nga dili siya pait kaayo kung maluto. Magsugod na ta og painit sa manteka. Gamay mantika. Gamay ra kaayo. So before ta mag-start og luto, shout out kay Nilmar Palmeras. Ako pag umangkon nga buotan kaayo. Thank you sa support dong. Sige, stay safe mo din ha. Okay? Atong unahon og isa kasagaran sa akong paagi is depende man sa unsay unahon pagisa nga ako bawang unahon pagisa. Sunod, sibuyas, kamatis, sunod, mauna ni ang ampalaya. Paliya sa Bisaya, ang palaya sa
Tagalog or in English? Ang palaya sa Tagalog, watermelon sa in English. Oh. So, butangan kaya po na to, uga may asin. Tantang siya magpuan. So, butangan. Depende lang. Kung gamay ra po nga asin. Unya, then, ato ni siyang dakuban, mga pila ka, mga 2 minutes siguro. 2 minutes. Para dili, ang itlog dili siya kanang gahi, ato butang nga gamay tubig sa gulan. Diri ah. Gamay ra gol. Kaya itong ablihan. Okay na. So, atong ibutang ang egg. Takuban o balik. Mga 1 minute sa. Balik. Baliktad ba ni oy? Pasensya na ha, dili gyud may mga chef cook nga mga. Okay guys, di ana nahuman na og luto. So unsa may inyong ika-istorya? Iba lahi ra siya no, once nga kanang nindot tan-awon basta dili overcook. May lami ba ni? Syempre lami. Di ka ando sa dili pait kaayo. Pero nang higamay na lang pait. Kung mao na sikreto, takuban ninyo ug inigluto ninyo kinahanglan takuban ninyo kay para kanang dali ra kaayo siya mo. So i-try ninyo sa inyong panimalay nga magluto mo ano. Dara ka ona katong bana. O imo na ni bana. Mao ni ijang dili man kuno pait ang ijang live. Bahala pait ang palihan basta makahatag og daghang dugo sa gugma. Oh. Unsa man pait dili. Oy, wa man na ika-istorya unsa ika. Oh, lami dili. Ganyan. Oh, unsa may mas lami? Ako ang paliya. Kang duha.